Disclaimer: the views and opinions expressed on this show by the host or the hosts do not necessarily state or reflect those of the channel. Furthermore, the views and the opinions of the guest or the guests do not reflect those of the host or the hosts and of the channel. So this is our code of conduct. Dumelang gape ka nako e la itse gore ke mango ba ba mkitseng sentle ba re ke la ke kgosimang mme ba ba nkitseng tota ba re ke letebele le ntshonyana la bo Ramesega wa maitsukula ka name setlhare sa moretlo se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapola motho le lephesua gompieno jaana ke le tliseditse a very very special guest ke a itse letebele re o tshwana le nna ka ditedu gompieno mo lenanong la rona la Moitsi Know Him or Her podcast ke le tlisetsa jaana an author, a journalist ke rra dikgang o re tlo go bua le ene leina la gagwe ke Oupa Segalwe nna ke atle ke re ga ke nke ke rata go tlhalosa ebile ke rata go tsenelela thata retso mo goreng motho ke mang motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa a batlang go itse ka teng dumela rra right to dumela o siame no tsotlhe di aperitse ya magona molato nka utlwa we ga o re o siame mofurutsi ke siame ke go biditse jaana mo letsatsing la gompieno ke itumetse o itse go monate yang o bua le motho o tswang ko teng le tlhaloganyana le bua ka se se tswang mo pelong tota yaanong ke re bareetsi ba rona kgotsa babogedi ba rona ke ba reye kere reo ke nna ke tla re ke Abuti Oupa mara Abuti Oupa ke mang sentlentle ebile o tswa kae nna ke mosimane o tsalwang ko Motswedi ko Motswedi go na le kgaolo e nngwe ya Motswedi e bidiwa Moputswana ke ka fo o fitlhelang teng lentswe le le bidiwang Mogologadiikwe le molatswana o mongwe o bidiwa Sehujwane so ke tsaletswe ko ke golela ko I think rona ko Moputswane ka kwa ga Molapo ka re ko bofelong ba motse fela mo Mogologadiikwe a simololang teng re ne re le malapa a le mmalwa a e leng gore a ka kwa ga Molapo a kgaogangwa e ne re ga Molapo o tletse o e be go ya sekolong le go boa ko sekolong go nna le matsapa fela ke motse o montle Motswedi ke motse o montle thata ke re godile re jang mopudu le motlhatswa le mmilo re tsoma go le monate re tsoma mebutla le dinonyane ka direkere re gama dipudi re tlhokomela dipudi tsa ga mosadi mogolo ko gae simolola sekolo jalo ka bo 1990 89 ne go na le crash ko Motswedi ne go na le sekolo fa le gate Marekwa ke a se utlwala re tsene sekolo ko go na le a ke re wa gopola ka nako eo e ne le ka nako tsa Bophuthatswana ya Bophuthatswana ne na le system ya thuto e maphata a mararo go nna le sekolo sa sepotlana sa bogareng le se segolwane yaanong go na le sekolo se bidiwa Boipuso middle school ke tsene ko fela e rile ke ya
ke ya ko sekolong se segolwane be ke sa ye motswedi gae be ke ya ko Tlhaole mo motseng o mabapi wa Borakallo. motho nna go bona fela o tswa ko motswedi go na le sekolo se segolwane se nne nna ga ke gola ke itse gote no sekolo se le ga o ka tsena ko go sone sele guaranteed go na le di-hostel kore ko motswedi ko ke golelang teng ko ke tsaletseng teng ke ko ga mosadimogolo ko bo mme wa so rile ka bo dingwaga tsa bo 97 mme wa ka a ba ikemela ka nosi a go nna ko Borakallo ke ka moo ke tseneng ko high schoolong ya Borakallo ya Tlhaole so ke mogurutshi ke ntse fela yalo mme fa re lebelela ka fo lephateng la tsa profession ke motho o e leng gore ke dira mo go tsa tlhaeletsano gone yanong yana kgotsa corporate communications, public relations, jalo le jalo. Fela ke motho e leng gore o katisitswe jaaka mmegadikgang jaaka o setse o buile ke tsene ko TUT, Tshwane University of Technology. mara ga wa eta ka leleme man ha o tsena ko Pitori ra bolela wena wa sentsane o le mofurutsi a ke a fatlha ke dipone tsa gaute so ke ebile ga ke simolola ko university ne e bidiwa Technical Northern Gauteng ke before the merger tse lego ga go pla sentle ka bo 2003 Technicon Pretoria, Technicon Northern Gauteng le setlogela Technicon di kopane ya nna selo se le sengwe ka mo ga ke tla go graduate ne ke graduate under TUT mme ke simolotse under TNG nka re yalo ka boripana fela ke re ke nna o sentlentle o tlhotlhilwe o sogilwe wa itse ke atle ke re ga monna bua ka bo di-corporate communication public relations ke atle ke gopole Maharaji ba re ne le spin doctor yaanong ga bona di-camera bagasi ba mmotsa le borare kgang ba mmotsa dipotso gore a gompieno go labone o ba rare gompieno ga se labone sentlentle gompieno go Mantaga gore no man yaanong o rupeletswe jalo e le so se e leng gore e ne ntse le toro ya gago go nna radikgang ntse ke riana ke re fa ke ne ke le mo ngwageng wa marematlou kgotsa matric ke ne ke na le ausi wa ka le ene o tsene ko TNG yaanong ke tsatsi lengwe ke a mmotsa ke re wa itse nna sentle ke batla go dira mo radiong yaanong ga ke itse gore ke lebe kae ga ke tswa mo high school mo gore ke kgone ke fitlhelele toro ya ke ya go dira mo radiong a bantha re no man ko ke tseneng sekolo teng ga ke itse gore motho o berekang mo radiong o ithutela eng fela ko ke tseneng sekolo teng go na le radio station ya campus and then ke na le go bona batho ba ithutelang bobegadikgang ba ya ko go yone ko ba e leng gore ke baithuti mo campuseng e be nna fela yalo le gore ke ya ko TNG e be ke ikwadisetsa bobegadikgang e be ke nna ke tsamaya mo campuseng ke ya go bona gore di-studio tsa radio e go buiwa ene e le gore go rata radio gaka e ne se radio ya go nna presenter ya di-shows e ne ile ya go gasa metshameko ya kgwele dinao ke godile ke reetsa bo Ntate Cebo Mayapi le bo Alpheus Konyaditse Lorato Kuntwane a ba gasa metshameko le nna ke na le go ba dirisa gore o batla go nna mmantsi tota because ko ke goletseng teng ko go mosadimogolo ne re sena television set but go ratiwa kgwele ya dinao mo go maswe so e ne re ga go nna
ga go nna Saturday ga maitseboa go na le motshameko wa kgwele ya dinao e leng gore botlhe ba o emetse ne re kokwana mo radio re retse nako nngwe o kry-e battery ya teng e fedile because ke battery tsa PM10 ba di bona the ever ready or the ever ready so ne ke na le ntsala ka o mongwe na video a o lefile o tle ba e tsaya a ba e pega mo godimo ga ntlo yana a e charge ka letsatsi ga e tsamaela bo 5 minutes to 3 ba go e folosa o tle ba a e ba foseledung a ba thatcha ka leleme mo terminaleng e nngwe a e checka gore a e kry-ile mollo ga o ka bona a tsutsumayeng sefatlhe go itse gore e eme sentle ke tle re retsa kgaso ya motshameko o and ke sone se se irileng gore ke rate radio because radio ga o bone se ba buang ka sone mare ba go tlhalosetsa so o a se tshwantsha wena mo tlhogong ya ba go tle ba go bolelela gore no ba setlhopha se ba apere mebala e ntseng yana ba tsa lebala go tswa ko botlhaba ba lisa ko bophirima and then ba go bolelela gore stadium se tletse e be ba bulela o utlwa modumo wa ko stadium so dilo tseo wa di imagine ga o di bone go farologane thata le ga o lebeletse mo television so ke dilo tse di go dirile gore ke rate radio and then ha ke fitla ko campuseng e be nna gore tsatsi lengwe go na le di-auditions ne ba batla bagasi ba dikgang ba Setswana specifically because station se ne se ga sa ka maleme a le matlhano Setswana e lengwe la tsone ke le moithuti ko wa go bega dikgang and then ka ya ko e be ke sa tsamaye sentle e le gore ke tswile mo maemong a bobedi e be e kry-wa ke tšhono eo e kry-wa ke somebody else fela after dikgwedi tse pedi motho a ba bona tiro somewhere else a ba tsamaya and then e be ba decide gore no ga re tle go dira di-audition tsa bobedi a re tse o nna le motho e be le gone ga ke simolotse ko and jara eo e ne ke tsena or dijara tseo ne ke tsena ko TNG rolo ya journalism ne le ntsi thata ba tlamega gore ba kgaoganye tlase gabedi go na le ba ba tsenang maitsiboa le ba ba tsenang motshegare so ne ke le mo setlhopheng se se tsenang maitsiboa seo ne se nkgontsha gore motshegare ke ya ko studio se ne ke se rutiwa maabane bosigo ke kgona go se motshegare and then ba feletsa ke le motlhotlhi wa dikgang kore ke sa tlhole ke bala dikgang fela ke le head of news ko stationeng seo ka feletsa ke tshwere thulaganyo ya dikgang very interesting current affairs tsele le tsele ya ka izma ba ka ne nna le bitsa yone eo so mare ga go ntse go ya yaanong wa graduate wa tsamaya and then botshelo ga bo bereke go ya ka mo rona re batlang ka teng so ga ka feletsa ke dirile mo radiong ke feletsa ke direla makwalo dikgang ke kwala ke teng mo e leng gore go kwala go simolotse teng ko kore le ko sekolong ga ke lebelela di-academic record tsa ke a bona gore ne ke dira botoka thata mo go kwaleng go phala broadcasting le ga ne ke majora ka broadcasting but ka mo go kwaleng ke le bogale thata kgang ke gore re rata kgang ya gore ko gore passion ya ka bana ba malatsi a batle ba bue passion phise go tota o ne o na le yone e ne e le ya radio mme tota bokgoni bo bo tseneletseng e le go kwala ene ga o lemoge dilo tse until nako e setse e fetile because le ga o lebelela ko high school ne ke dira sentle thata mo creative writing ne ke dira bontle thata go phala sengwe le sengwe ne ke dira maths and science but ga o ka lebelela maths le science bo biology di maraka tsa ka nne di le ko tlase le bo madoda score mare mo go kwaleng ne ke so
ke feleletse ke dira ke le mega dikgang ko Mafikeng, ke direla lekwalo dikgang nngwe ko Mafikeng le news agency e nngwe e ne e le mo Tshwane mo go fitlhelela be ke tlogela bobega dikgang jaanong ke tsena mo go tsa tlhaeletsano e setse le dingwaga di ka nna 20 ke dira ka tsa tlhaeletsano. Yes, 20 ka nto go fa nna ka re ke ntse le thakaka ka nte ke ntse le motho kgale a bereka ka ubere ao banna yaanong ga ke ntse ke batla man ke batla wa itse re segalo sentle o dirile eng o dira eng ka gore motho o itse ka dinako di le dintsi ga go batle o bitsa motho fela ka ntlha ya gore o tshwanetse o mmitse bo tla go nna fa go bua ene mara yaanong ga ke tla go lebelela ke be ke bona no man 13 years also ko public prosecutor office public protector's office o iphitlhela jang o le ko di-officing tse di tshwanang le tseo ka rona ko lefurutse ga re itse ga o ka bolelela mosadi mogolo ko lefurutse mama ke a mmerekong mme ke a ko public protector's office a o tswetse mosadi mogolo ditse ke joinile office ya public protector ka ngwaga wa 2009 le gore pele ga fone ntse ke le ko Mahikeng ke direla puso ya province teng mo go tsa tlhaeletsano e be go nna le tšhono ya ko public protector be ke latlhela application ya ka then ba mpitsa ka tsamaya sentle morago ga diteko tse ba di dirang pele ba ka thapa motho so ke ntse ko go tloga ka one ngwaga wa 2009 go fitlha ka ngwaga wa 2022 okay and then le gore ke simolotse ke le motsamaisi wa tsa tlhaeletsano and then be ke nna motsamaisi mogolwane wa tsa tlhaeletsano e be ke feleletsa ke le sebui sa kantoro ya mosireletsi wa setšhaba ke nngwe ya ditheo tse e leng gore di botlhokwa thata mo demokrasing ya rona ya Aforika Borwa di mmalwanyana di na le bo Human Rights Commission go na le bo Auditor General bo Gender Commission jalo ke setlhopha sa tsone mme maitlhomo a tsone ke go sireletsa demokrasi ya rona gore e se ka yawa ope a se ka e dirisa botlhaswa ene di ikemetse fela jaaka dikgotlatshekelo di ikemetse ga di tse letlhakore di dira tiro ya tsone ditiro tsa tsone ga di tshwane e batlisisa bogwenegwene le tsamaiso e sokameng mo pusong tse dingwe di lebeletse ditshwanelo tsa botho tse dingwe di lebeletse boroni jalo le jalo tse dingwe di lebeletse ditshwanelo tsa bong tekatekanyo ya bong jalo le jalo so tse dingwe di lebeletse le ngwao le ditumelo tsa rona tse di farologaneng gore go se ka ga nna ope e leng gore wa gatelelwa on the basis of gore o dumela mo borastafari or o dumela mo bonka dilatlha or o dumela mo bodumeding ba dikereke jalo go se ka ga nna yo gatelelwang ka mabaka ao. It's very interesting gore o tla be o kopana le motho a bereka jaaka ko kantorong yaka o e buile ya public protector le kile la duba thanka kore ofisi a re fela ka dingwaga tse o di buileng tse le kile la duba thanka mo goreng go na le mongwe o nkgodisitseng wa dante ya re wa bona ga go na le sengwe se e leng gore ke a se rata ke gore yaanong ene o dumela thata mo go tsa setso a bua re ofisi e kile ya ntirela molemo o motona
ka administration e rileng gore kana ne re khukhuta ne re khukhuta e re ga ra go bona re se mang a be re tshwantse re iphitlhe re direng wa bona office e be re thusa mane anong re tsamaya re phuthulogile ga ke a go batla go bona re mang ke tsena fela ke phuthulogile a ke sa tlhole ke iphitlha ga ke tseneng ka mafika so it's very interesting gore bontsi ba rona ke ikakaretsa bontsi ba rona ga re tlhaloganye tota boleng ba office e tshwanang le ya public protector ke nnete ga re tlhaloganye gotlhelele se ke ratang go se gatelela gantsi ke gore fa o lebelela the way democracy ya rona e ntseng ka teng segolo jang fa batho ba na le ditletlebo kgotsa ba na le dilo tse e leng gore ba ipeletsa ka tsone kgotsa go na le dilo dingwe tse e leng gore ga di ba jese di welang batho ba tlebe ba re no ya ko kgotlatshekelo just like that ga ba tse le tlhogong gore kgotlatshekelo ga se mahala ya tura ga o ya ko high court o re o sua motho o tlhoka di-lawyer then go na le di-attorney tse leng gore ke tsone o di briefang wena ya ka client gore kana anong ke a le bolotsa ba ira all these administrative things tsa go file go irang but o tlhoka advocate ha ile gore di-attorney tseo ga dina se se bidiwang right of appearance o tlhoka advocate gore ye go argue case ya gago mo pele ga magistrate ko pele ga baatlhodi yaanong batho ba botlhe ba tshwanetse ba duelwe ene ba charge go ka di-hour ba charge go ka ga ba la document e ba tura yaanong ditheo tse di tshwanang le bo public protector ga di na sophistication eo ga o tlhokagale gore o itse molao wena se o tlhokang go itse fela ke gore mongwe o go diretse sengwe se se sa siamang segolo ya mo pusong ga ena dithata tsa go tsereganya mo e leng gore go na le kgogano magareng ga batho ba babedi ba private e tsereganya mo e leng gore tetlebo ya gago ke kgatlhanong le setheo sa puso and then ga o tle go duela sepe wena se o tshwanang ko o sira ke gore o ba itsise gore ke eng se o sa se itumellang ke bo tswa mo go bone ba tla ba tlisisa ba fitlhelele nnete yotlhe e ba tla ka dikgato tse di maleba go siamisa se se senyegileng re batla go sua ore no o pontsela le matlaka o tsaya jang dipudi tsaka a go di folisa fale nna ke di beile fale ke a go mosua ene yaanong ko kgotlatshekelo a se gore ke bua kgotlatshekelo maso mare kgotlatshekelo ga go bonolo go tlhaloganya gore go iragala mo o tle bogontse gote heads of argument file a notice of intention to oppose dilo tseo di tlhakanya and ba dirisa le puo ya se-Latin thata mo tle bogontse o de ultra vires ga o sa tlhaloganye dilo tseo o tlo go tsibikela o le motho kante go na le ditheo tse le gore o ka di dirisa tsone o sa tlhakantswe tlhogo ke dilo tse dintsi very 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 interesting go bua jaaka o bua yalo ka gore o na tla bontse o kgatlhiwe fela ke motho wa gore I put it to you ore I put it to you rawe a go re fetse o kana njaga awara me it's a very interesting journey yaanong ke simolla go tlhaloganya le go itse botoka mo goreng ka be ke ipotsa man gore go kwala go kana kitso ye kana ya go rata go tla ke dirise lereo la seeng la creative writing mo goreng ga ke tla go tsena mo dingwakgang tota wa lebaka la goreng e be re lefa e re ke lebelela buka e re tlong go bua ka yona gompieno e re yes ke kgona go bona gore where does the creative writing
comes from. ene go botlhokwa le go itsise ba batlang ko tlase ba e leng gore ba ka nna le kgatlhego mo tirong ya mofuta o gore go simolola ka go bala ga kwa wa kwala o sa bale ga ke gola ne re ga ke ile le mme ko toropong or a ya ko toropong ne ke phela ke mo kopa selo se le sengwe fela ne ke kopa gore a ntle le copy ya Drum Magazine. Interesting. Drum Magazine e ne na le what we call feature writing. It's feature writers ke batho ba go na le mo bobega dikgang. If a story breaks now go te mapodisi a thuntshitswe go na le babega dikgang ba ba fitlang mo ba go tswa ka report e re bitsang hard news. E go bolelela re go diragetseng a batho ba ba tshwere mapodisi a reng ka selo seo. Very short, straight to the point. The feature writers di tla morago e ka re ba tlo go paintela the whole thing ba bua lole ba na le khalanyana ba tsenya so ke bobega dikgang bo nna ne ke bo rata ke batle bo ka breaking news headline breaking news le ga o bala newspaper le kwalo dikgang o tlo go kry mo section ya ntlha the first few pages ke tsa hard news. This is what happened, this is what happened. Go garenyana kwa ke teng ko re kry-ang teng ko batho ba jang monate ditori tsa teng di telelenyana e ka re di a dikologanyana yana mare di go paintela picture di go raya di re imagine ke tsone tse nna ne ke le interested thata mo go tsone mo goreng ya ka ke bua gore o itse office ya gago e kila benethu ba thanka thata mo goreng rona ga re for instance ka nako Americana rona ile go buiwa ka Americana go tilwe batho ba bolailwe ko motho a tshwana le wena mo bobega dikgang a batla gore anno batho ba bolailwe ko mme tota kgang ke gore batho ba no go diragala jana le jana kana it was a sunny day e le gore borre ba nne ba iketlile mapodisi ba setse fela ba tshoganyetsa le bone ba tshoganyetsa mapodisi ga se ganya gore ba tlhabane ikile ya nna dikgogakgogano o la tsena ka tlase ga letlapa o le ga tswa ka tlase ga letlapa ga bo go well, it's creative writing is such a beautiful way of telling a story. Ke yone ke buang ka yone ke feature writing. Ba tle ba dira mmogo le wena ba tle ba repotile go tle bo setse go itsege gore go tlhokafetse batho ba kae ka mabaka a feng le ba ile gore ba tlhoka go commenta mo office ya president ya reng office ya sepodisi ya reng and then ba feditse wena ba sena go tsamaya ke go no tsena nko nako eo ditopo tseo di tserwe di wena o batla mo di witness ba ne ba le mo o batla family ya batho ba amegileng o batla mang o utlwa ditori tsa bona ba tle ba go tlotla re no motho o tsoga ka 5 o'clock every morning wa rapelanyana pele a ya mmereko a ya kwa bikinyana tse di le malatsi na hutsa fetsa re ga ba gole madi a enough a batla go romela ngwana ko sekolo o kry-a di-details ya no context o bo e ba into perspective gore ba tlhaloganya gore batho ba ne ba sa strike fela for fun go na ditilo tsene di ba pateletsa gore ba ire yalo and then the decision tse di tsewa mo di boardroomong ke di-directors tsa bo lawnmen this is how they affect these people and so forth and motho although a nna mo mokhukhung mo Rustenburg kwa ko Eastern Cape o tlile a raletse a tla o tlhalosa dilo tse e iketlile le yone o sa taboga. It's very interesting mme ke tsogela gore bokwadi bo bontseng jalo ba swa and I stand to be corrected ka ntlha ya gore ga ke na kitso ye kalo mo goreng go ntse jalo tota mme ga motho o tla go lebella gore mafaratlhatlha o tla go lebella ka mokgo bana ba rona malatsia ba sa batleng go bala ka teng ke batho ba batlang gore ke batla 2 minutes 1 minute ke bone ke fetse ke itheke re ke a itse
no go ntse yalo ke kgwetlho e leng gore e tlile ka mafaratlhatlha a social media mme seo ke kgwetlho mo bathong ba e le gore ba santse ba dira mo bobegadikgang gore ba bone gore how do they stay relevant even with the advent of social media mare go na le kgwetlho engwe gape e re itemogelang makwalodikgang a tswalwa ke makwalodikgang a mmalwa a setseng a tswetswe bo City Press jalo le jalo malo ba nne ba bua le ka Sunday was it Sunday World o ka re le yone ga e sa tlhole Sunday World e santse e tsetsepetse yone ebile e na le botsamaisi bo bošwa mare go na le tse di mmalwanyana tse di setseng di tswetswe it's very go gore go botlhoko mo goreng re tswa mo ireng ya pampiri re tsena mo go ya like we bua gore ya City Press maloba ke ga ke bona gore le bone ba dira maranyane a tshwanang le re a dirang gore ba bona gore o ka re pampiri ga e bereke mara podcast ya bereka e re bitse baitsanape ba tle go bua re ba rekote no ke go tsamaya le dinako ka gore ga go ntse go ya dilo di a fetoga di fetogela botokeng fa o lebelela history ya bobegadikgang go simolotse go na le makwalodikgang and then mo le ga tla radio mme radio ga ya replace pampiri mo le ga tla television le yone ga ya replace tse pedi tse di kgonne go coexist be go tla social media re mo nakong eo ya social media le digital media ba bangwe ga ba tlhole ba printa newspaper ba online fela so ke go leka go nna mo dinakong ka gore ba lemogile gore rotlhe re fa matsatsi rotlhe re fa matsatsi bogolosegolo jang bana ba rona o kry nako le nako ga re o tlotla ka seng ga se so se e leng gore o se bone jaana ka matlho ke so se a se bonang gore ema so se ke se mo founung se ebile se bua le nna bona exactly gone yana go fa sekai re mo gare ga sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao fa ne re santse re le ko 1994 nke be re kgobokana radio kgotsa re a go kokwana ko ga bo mang re lebelela mo televisioneng go eno o ka lebelela mo founung o le gongwe le gongwe ko leng teng it's very interesting mme ke tsa gore go tla siama ka ntlha ya gore go raya gore le batho ba re or dinako tse re tshelang mo go tsone batho ba re tshelang mo dinakong tse re a fetoga re nna botlhalenyana mo goreng le rona re batla jaanong go itse dilo tseo ga re nyaa ke technology ke atle ke re ga motswana a go rogile ko o itse gore sengwe le sengwe sa siama ka gore mofurutsi ke ene motho o ke itse gore wa sokodisa mofurutsi o tla bo morare so se o ka se dira jaana botoka re so se nna ke itse se dirwa yana o utlwa mofurutsi o mmolelela ka internet a re ga e le gore ga go na lefoko internet ore social media ka Setswana gore re so ga se exist ga se so yaanong ke batla yaanong re tsene tota mo moding wa kgang batho ba le bantsi o re tlileng go bua ka ene ba bangwe ba mo itse as a hero e le mogaka ba bangwe ba mo itse as a villain go ya ka gore wena o batla go mo lebelela ka leitlho le le ntseng jang nna ke atle ke re fela batho ba tla mo tlhaloganya botoka jaaka mongwe le mongwe e le motho go botlhokwa gore o tseye nako ya gore o tlhaloganye ebile o bale ebile o ithute ka motho gore o seke wa nna le only one sided story batho ba mo itseng sentle ba tle ba re tla re batho ba me batho ba me ke mafoko a ga re Lucas Mangope go reng re Lucas Mangope go reng not Nelson Mandela e seng Sisulu e seng Matanzima e seng re Buthelezi why re Lucas Mangope ga ke gola ko Motswedi ke na le dingwaga di ka nna 10 ka 1994
rre mogolo wa me o ne a dira ko ga Rre Mangope e le ene a tlhokometseng mo lapeng mo jarateng a tla gola a irang le ko segotlong ko morago yaanong o ne a rata Kgosi Mangope ka pelo ya gage yotlhe o re ne re ga re ntse ko lapeng nako tse go le mariga yana re le ko mollong go na le radio mo le e tshameka tsele le tsele e re go buiwa gore Kgosi Mangope o irileng o ne a itumela thata ene a sa utlwe sentle mo tsebeng so bomme ba tle ba mo tlhalosetsa gore no gate o irile yana ba re a ba tshega a itumela so ka bo 94 ga dilo tsa ga Kgosi Mangope di simolola di tlhakatlhakana go na le dilo tse ke di lemogileng nna as a 10-year-old ne ke utlwa mo lapeng gote ba etla batho ba dibošwa bo Mandela bao ke dibošwa ba etla ba tlo go tsaya dilo tsa lona tse e leng gore Kgosi Mangope o le di diretse ke se ne se buiwa ka nako eo ko lapeng ko gae a ke re le bana re reditse bagolo yana gote re rata maka re reditse ga go buiwa ka tsone dilo tseo bagolo ba lefa a bo utlwa o ka re o na le mokgwasanyana ba setse ba rile ka nanong ke mmuso wa mapantiti weka a bo sa lo makala gore ba re tsamaya bagolo ba bua fela yalo and then ga ke tswa mo jarateng ke ya sekolong kgotsa ke ya ko lebenkeleng message o ke utlwang kwa o contradicta le wa ko lapeng ba le ba re no Mandela o etla o tle gore golla go mo re mo ga Kgosi Faro ga ra siamelwa and then ga o lebelela mo mebileng go na le diboto tse di beilweng yalo mo dipaleng tsa motlakase di na le setshwantsho sa Nelson Mandela e le tlhogoputso yana a smile go tse bo second jalo ke nako vote ANC ke dilo tse ke di gopolang ke santse ke le dingwaga tseo and then round about them go na le batho ba motse o bapileng le wa rona mme o nana le tsala right next door to this house ya ntate o ne a bidiwa Paulo Mannafela ne re na le go ya ko the next door neighbor tsa ga ntate Mannafela because mme le mme wa ko ne le ditsala ke ne le barutabana mmogo so ko Rre Mannafela ne go tsengwa di-meeting ko o fitlhela go pelese batse le lewe ma helele ma o yesu mkhonto and then ebe ba phasaladiwa ke mapodisa go nna di-teargas dilonyana tsa mofuta o so ke godile ka that imagery in my head ke ipotsa le gore why ko ntle go no this is the ushering in of freedom ka mo gae go no this represents disaster for us so ke godile ka menagano yaanong gantsi ke gola ke le moithuti wa tsa bobegadikgang ke feletse ke dira yaka mmegadikgang ke be ke developa interest mo dipolotiking tsa South Africa ke reka dibuka ke bala mare ka lemoga gore ga go buiwa ka a transition ya rona from apartheid to democracy gantsi dibuka tse di buang ka that transition di lebeletse thata karolo e tshamekileng ke ba e leng gore ba ne ba le ko pele mo go kgaratlheleng gantsi e le ba makoko a tshwana le bo ANC SACP PAC jalo le jalo and then ke re no man a go a felela story se ga sa felela because ke dumela gore go kwalwa ga dibuka especially dilo tsa history ke go preserve history e gore ba batlang ko morago ga rona ba kgona go itse gore re tswa kae re le batho jaanong ke rata go dirisa sekai sa picture puzzle let's say we are telling that story through a picture puzzle
mare go na le di-piece tse di shortang mo Tse di short-ang. batho ba batleng go tsaya picture puzzle eo rona re setse re tsamaile ga batle go nna le a full understanding ya what transpired in times past. gone by. Wow. So e be ke nagana gore no such mission puzzles includes the stories tsa bo Kgosi Mangop gore bone ke karolo e fe ba e tshamekileng, and then ka lemoga gore no ga gona o tsere matsapa go kwala buka eo ke tswa ko Motswedi ke trainilwe go dira mmereko o and ke na le maitemogelo a one, why not take it upon myself to do it? And then that's how the story came about. That's very interesting. Gore moano tota nne le gore a jaaka o setse o kaile re batla gore puzzle e felle ene gore puzzle e felle story se sa tlhokagala sa ga Rre Mangope. Leina la buka e ke o e tshotse fo ke kopa ya ka fa Bafanasi gore buka e live ke ka mo ke simolotseng ke re bangwe ba tla gore ba re ne re mo rata rreo e le mogaka, bangwe ba gore ba re he was a vicious tyrant gore ne le mo busa esi ke so se batho ba bangwe bontsi ba tle beng ba se bua. Buka e is a very interesting read, ke ka mo ne ke bua ka gore yaanong ke kgona go tlhaloganya gore kitso ya creative writing le gore re fellefa e tswa kae. Every chapter has a setting gore ga ke e bala entire go tshwana le ga no bua ka the Independence Day gore no it wasn't just an Independence Day, o bua ka mokgwa wa itse stadium se ne se ketse ka teng, o bua ka mokgwa ga di baeng ba nako eo ne ba laleditswe ka teng ne ba tsena ka teng mo stadium gore ba bangwe ne ba ebile ba palwa le go nna fatshe ko gore stadium se tsikinyega. That's where ke re yaanong ke a tlhaloganya gore buka e o e kwadile ka mokgontseng jang, mme e re pele re tsena mo go yona a be ke rata chapter 1 ya yone. E nkgatlha ka gore e bua ka history ya Motswana. And that was very interesting to me gore nna ke le mofurutsi tota ga ne ke sa itse sentle gore bafurutsi ke bomang ba tswa kae, and you decided to take it all the way from the 1400. No ke bone go le botlhokwa gore ke dire yalo because re le batho ga re se re se bonang fela go na le ko re tswang teng, so ne go le botlhokwa mo go nna gore pele nka re Kgosi Mangopeng ne le motho o ntseng jaana le jaana o dirile sele le sele le sele, ke tse motho o balang buka ke mo ise ko morago a bone gore Kgosi Mangope o tswa kae, o tsalwa ke bomang, o tsalwa ke bomang, bone ba tsetsoleng, ne go diragala eng ka nako eo tse e leng gore o ka feleletsa gore ke dilo tse e le gore di shapeile tse e leng gore o feleletse e nnile sone. So ne go le botlhokwa thata go lebelela jalo gore bafurutsi bone ba tswa ko kae, go tlile yang gore ba bidiwe bafurutsi. Dikgogakgogano tse di nnileng teng magareng ga bone le merafe e mengwe jalo le jalo. It was that's why ke re nna ka gore ke rata Setswana, ke rata go itse ko ke tswang teng, go le ga ile gore ga rena tota modi o tseneletseng wa gore ga re bua ka mofurutsi as a woman or mofurutsi as a man, but yet again the fact remains gore mofurutsi motho a kila ba le teng, gore Motebejane as a person a kila ba le teng, le Tebele le kile la be le teng mo goreng nna ke le Motswana ga ke bala buka e I could relate very well to now I can go back to who I am and look at the man from a different lens. Ka gonne monna wa Mozulu ga a tla go bala buka e
wa go e bala ka leitlho le le rileng ee a re kana go kila ba go na le Mangosuthu Buthelezi o e leng gore ka dinako tse re Mangope nna a tshela ka tsone le ene nna a tshela a dira dio tse o ba buang ka tsone why is this story special ka gore le nna ko ke tswang teng go kile ga bo gona le motho o ntseng jalo so it's very interesting gore o itsere ka letlhakore le le ntseng jalo gore re Mangope o re mo itseng jaaka a re leader the leadership did not just start ka bophuthatswana but it started from birth gore rraagwe mogolo e ne le kgosifale fo bapong mme le ko lefurutshi rraagwe tota o mo tsalang e ne e le mongwe wa batho ba kwa kgosing jaanong reo ga se moeteledipele fela ka gore nna a rata go nna moeteledipele ke nnete especially ga re lebelela gore o tlile go tlile yang gore e nne kgosi and then from bogosi a feleletse a tsene mo dipolotiking a ba etelela bophuthatswana pele mare tse dingwe tse e leng gore ke bone di nkgatlha thata ke go itse gore le ga na le ko sekolong ko St. Peters o tlhophilwe ke community ya mo sekolong gore a nne prefect e le gore ke ene o filweng dithata tsa go netefatsa gore melao e tshwanang ke gore yo ba melwe ke baithuti ba ba nnang ko di-hosteleng ba yo ba melwe a filwe maemo so sentlentle o simolola go tlhaloganya gore re Mangope wa president o tswa kae o tswa kae no batla gore o re fe modi wa kgang tota nna ga ke gola ke itse le gore re Mangope ke a tle ke re yet he was a simple man but very complicated complex human being just like any other human being gore o tlebe e le monna wa tumelo e le modumedi of note ebe o utlwa batho ba bangwe ga ba bua ka ene ba re ra utlwa gore ne le modumedi mara na sa tshola ba bangwe sentle ka tekatekanyo e bodumedi bo re rang bo re rata monka wena jaaka o ithata no ke nnete Kgosi Mangope ke tlhola ke ra batho ke re o ne se motho o one dimensional he meant different things to different people ha o goletse ko Mahikeng o tlo gore Kgosi Mangope was the best there ever was because o golela mo Mmabatho ko di-uniting you could walk to Mega City to do your shopping you can go to a local university you can go to Mabana mo lewe go ithuta botaki le all sorts of things fa le go na le di-radio station go na le television station o ka go iteka letsego ko wa fitlhela o dira ko go na le dilo tsa go itumedisa batho go na le di-casino le di-hotele eng mare ga o goletse ko let's say o goletse ko Madibogo o na le maitemogelo a totally different and then ke tsa from letlhakore le lengwe kere let's say go na le mme o ke buang ka ene mo wa ko Borakallo mme gone yana o nna ko ba re ke motse o just outside Brits Maboloka mme o tlhokafaletse ke ngwana wa 16 years mosimane o ne a bidiwa Kabelo Lebelwane a tlhokafala yana a bolailwe ke sepodisi sa bophuthatswana fa re wa lebella gore ba ne ba mmolaelang ba bangwe ba re o bolailwe ka ntata gore o ne apere skipa se se na le sefatlhego sa Nelson Mandela mo pele ba bangwe ba re o bolaetse gore skipa sa gago mebala ya sone ne le di-corporate colors sa ANC yaanong mme o ga isa great closure because batho ba molaileng ga go ne go na le commission ya nnete le poelano
ga ba bidiwa gore ba tle go confessa gore nna ke rona re dirile se ka mabaka a feng ba kope amnesty. So all that she got ke 30,000 ya phimola keledi. To this day ga e mo tshware sentle kgang eo. Le ga ne ke mo interviewer ke ne ka mo kopa gore re tsamaye mmogo re ko lebitleng la ga Kabelero. She couldn't bring herself to accompany me because it's too painful for her. So motho o ntseng yalo ha morao re Kgosi Mangope was the best ga tlhaloganyo re bua ga go utlwe gore wa reng. Whereas o goletseng ko Mahikeng a bona dilo tsa o goletseng ko Motswedi a bona ko Motswedi re ne re na le sengwe le sengwe a bona helicopter ya ko tame fela e tla go mo fa disubitsi. re na le dikolo tse tharo ko Motswedi, one of which ke boarding school. Re gola re na le police station, re na le clinic, re na le crash, re na le reservoir ya metsi, re na le airstrip, re na le tarred roads. So ga o goletse ko o sa shote ka se ga gona o ka ngongorega, but meo ene o dilo tseo di a secondary to her. O santse a batla dikarabo gore ngwana ke o bolaetswe. So that's why ke re maitemogelo a rona ka Kgosi Mangope ga a tshwane. And then motho o reng Kgosi Mangope was the best because of all of those developments and all of them. You can't fault that person because o bua his or her own lived experiences. Perspective ya gagwe. Same way le o pelo botlhoko le ene o bua tsa se itemogetseng. So both their views are valid. So ga o le mokwadi o kwala story sa mofuta ga wa tshwanela gore o kgaphele sepe ko thoko o di bea yana o di bapisa di le pedi so that motho o balang a iponne ene from matlhakore otlhe a ba tsaya tshwetse gore ene o tsaya. That's where the puzzle comes through too. Gore puzzle no bua ka yone gore ga o ka bua ka re o fela ya ka re o siame o tla bo o latlha another piece of the puzzle. Gore go na le mosadi mogolo mongwe o tsang gore nako nne masole a tsene ko motseng kwa go dithunya di tla tswa metsi ga ana gana fela gore kana ngwana ke o bolaetswe ko ga ana the same lived experience as motho o goletseng jaaka nna o Mahikeng. Ke atle ke re batho ke ba raya ke re ke nnile le lesego la gore ke bone di was it BTH and the rapid transportation of buses that was happening ko di unity. Ke atle ke ba re ke re nna I played cricket de no gona le format de no go ke day night cricket format gore ga ire 6 o'clock di strata tsa ko di unit ding ne di benya a be re sentsane re ka tshameka o ka re go motshegare. So it's very interesting gore o kwadile ka reo mme ke batla gore re bue ka khankie ke ikwaletse di notes tsa me ka gore buka e ke badile ke balla monate ano ha ke tla go bua le wena ke tshwantse gore ke balle ke tshwantse gore ke balla gore ke go bua le reo tota gore ga re tla go lebella Rre Mangope ka mokgwa o mo kwadileng ka teng. So se ke se ratileng thata was the fact ya gore o kwadile part 3 mo part 3 ya gago o bua ka the curious case of Bophuthatswana mo e leng gore o ralla phate tota ya gore Bophuthatswana e simologile ka ngwaga mang le gore Bophuthatswana ga e simolla e simolotse go sena sepe literally nothing gore ga Ciskei ka kwa ore Transkei ka kwa bone ba setse ba simolotse no go sentsane go buiwa gore monna o no rela gore o tla kgona o le rala ka go fa setshanyana fa sengwe se ka tswa a bo bona gore go botlhokwa gore o re kwalle the contrast between there was a man who started the race late in the building of Homeland and how visionary he was gore go siane la go mpha se le semphang mme ke batla gore ke nne le batho ba me ke direle batho ba me to dilo tse o buang ka tsone. You spoke about very interesting infrastructures gore go no go na le
go ne go na le di-stadium, gore go ne go na le di-hotele, gore go ne go na le di-building tse ne le gore ne di ikaegile ka Setswana tota, gore ga builder or a ga building ba e bitsa galoe, wa tlhaloganya gore monna o ikaegile ka Setswana. Go ya ka wena o tsaya gore Rre Mangope na direla batho ba gagwe jaaka ke setse ke kaile gore na bua dilo tse ka Bophutatswana a re bitsa batho ba gagwe? Kgosi Mangope e ne le so ka se bitsang a nationalist, a Tswana nationalist. A nationalist ke motho e leng gore is just concerned about balotso la gagwe fela, le gore ba nna le ditšhono tse di maleba mo ikonoming, ba tswelela pele a sa lebelele ba bangwe ko saeteng. So e ne le Motswana through and through, teng gore o na a fa dikago maina a Setswana o lebelela bo mmabatho, the label, the capital, kore e ne le motho o ratang Setswana thata and then a rata Batswana. Ke ka mo le ga dilo di tlhakatlhakana ka bo 1994 a na re instead of gore re boele Aforika Borwa, nkampane ra go tlhakana le Botswana because ke bone batho ba rona bao, gore na re either re remaina ka boemanosi ba rona, independence ya rona, failing which betere re kopane le Botswana. So nkare ke motho o ne go nna rata Setswana le go direla Batswana thata go feta dilo tse dingwe. Nna ne ke bua le mongwe maloba a re Rre Mangope na tla ya nna kgang ya gore ba bangwe ba ka nna batla re tla ba amogela, mara ba nne ba ntse ba itse fela gore fa go lla same setlha a se bonno ke boetelo. O e buile sentle, ga se bonno ke boetelo. Mme Bophutatswana ya simolola ka 1977. Bophutatswana ga e simolola ka 1977 jaaka o buile gore ke gore maphata kgotsa ka mokgwa na re gantse thuto ka teng. No tla lemoga gore ne le monna o na rata thuto, o na rata gore bana ba Bophutatswana ka nako eo e nne batho setšhabeng, e nne di-nurse, e nne mapodisi, e nne batho ba e leng gore ba tla direla setšhaba. Mo goreng go mpontsha gore ne le motho ne le gore thuto was number one. Ke nnete sa dilo tsa simolotseng ka tsone ke go kgapela thoko se ne se bidiwa Bantu education. Bantu education e ne le system ya thuto e ne e dirisiwa ke puso ya tlhaolele. E ne re ga o le mo South Africa basweu ne ba fiwa thuto ya seemo se se rileng. Batho bantsho ba fiwa Bantu education e le gore e ne le ko tlase thata ka seemo. Ne ba tle ba bui ba eteledipele ba puso ya nako eo ba re motho o montsho ga gona mosola gore o mo rute dipalo, mathematics, o mo rute physical science, because tiro ya bone ke go berekela wena o le motho mosweu. So ba fe ya seemo se se wena o tseye fa because wena ko wena o tlo go etelela pele economy, ko wena o tlo go busa jalo le jalo. So o kgapetse thoko that system ya thuto ya Bantu education. A ba establish a commission of inquiry e teletswe pele ke re o na bidiwa Professor Lekela, ke motho wa ko Temaneng ko Kimberley. Professor Lekela a batlisisa gore seemo sa thuto sa Bophutatswana se ka tokafadiwa yang gore se kgone go producer batho setšhabeng, batho ba e leng gore ba ka contribute go godisa ikonomi ya Bophutatswana ba e tswela mosola. So report ya gage e tlile covera sengwe le sengwe go tloga ko early childhood development, dira crash e simolola ka bana ba 3 year old all the way to university. So gore go nne le University of Bophutatswana e ne le di-recommendations tse di tswang mo reportong eo gore re nne le a 3-tier schooling system
e ne di-recommendations tse di tswang mo report-ong eo gore go nne le bo vocational studies tse ne di fiwa ko manpower e tswa mo report-ong eo ile kgang ya gore tota nna lebelela education holistically ebile a tlhaloganya le gore ga re a fiwa ka go lekalekane mo goreng ga e le gore no o sa fiwa mo dibukeng re a itse gore ga o ka ke wa ya UNIBO as university ka nako eo o tla ya ko mmabana ko ba tla go tlhatlhellang ka tsa botaki o tla ya ko manpower o tla ya ga o le motho wa gore re a itse gore o kgona go dira ka diatla mo goreng e be ke rata ga buka gago e tla go bua ka gore to a point where a ise le delegation to Israel o ne le motho e leng gore ga na le idea ya gore re ka tokafatsa fale le fale o ne a tseya batho ba e leng gore re ka re ke bo maitseanape kgotsa bo mankge mo mererong ya se e leng gore o batla go se tokafatsa that's why ha o lebelela case ya early childhood development o tsere mme o mongwe e leng gore o ne na le maitemogelo a mantsi thata mo dinageng tsa boditšhabatšhaba a mo tlisa kwano gore tla o re designele plan ya childhood development o bua ka go ya ko Israel that's where idea ya Mmabana came from me ke Sebogile Mangope o tlhokafetse mo gore ba la ka kagiso moago gore ba la ka kagiso me wa ga re Kwena Mangope o ne a ithutela dilo tseo tsa bo childhood development ko University ya Jerusalem ko Israel e be nna gore Kgosi Mangope jaaka mo president o etela naga ya Israel ya re ga le ko a etile a bala letsa mme ke Sebogile gore ke mo Israel tla o tlo go mpona e be nna gore puso ya Israel e ne e hostile Re Mangope e mo laletsa gore e go bona motshameko wa mo seraleng stage play yaanong that stage play ne e diragalla ko centereng e tshwanang le Mmabana ya ka koo e be nna gore mme Mangope ke Sebogile o rata se a se bonang a ba simolola kgotlha Re Mangope gore go mana re tshwanne ke gore re nne le sengwe sa mofuta o ko gae ke ka mo Mmabana e felelitse e nna ka teng e be yana mayalo bo Bophuthatswana e fitlha ko bo Legorotse ko bo Tlhabane ko bo Taung jalo le jalo mo goreng re tlabe re dira a very disjustice ga re kare ke a ratile ka mokgwa also buka gago e tlhalosang gore Mmabana e ntshitse bo mankge ba botaki o bua ka Double HP o bua ka batho ba ba tshwana le bo Rre Jonas Gwangwa Budaza yes bo Ntate Presley Tshwene ya gae o kore wa e yala sentle wa re bolelela gore le skela ha le bua ka Oscar le bua ka Mmabana we wouldn't have an Oscar if it wasn't for of such programs tsa Bophuthatswana a be ke rata yone mo kgaolong ya boraro gore go na le section ya Navana where you tell about the achievements go botlhokwa jaaka ke ne ke se ke kaile gore tsa botshelo ba Kgosi Mangope di maphata-phata ga di fela ntlha di ya lekao tsone go le botlhokwa gore re acknowledge contribution ya gage mo go ageng setšhaba fa o lebelela o fetsa go bua ka tsa botaki a re lebelele tsa bogasi ga o lebelela tsa bogasi batho ba e leng gore ba eteletse pele mo bogasing gone yanong ke batho ba e leng gore ba simolotse ko Bophuthatswana Broadcasting Corporation ga ke tla kwano ke tla ke reditse Kaya FM e na le Glenn Lewis o na le Skhumba le Khomotso mo Glenn
ba tla go bolelela gore Radio Bob ga o tsoga mo mosong o tsena mo Supersport o tlo bona Fat Joe mo le o na leso Fat Joe ga o lebelela dikgang mo ANC o tlo bona Cindy Mabe Motshegare go tswa ko gore ke talente e leng gore e simolotse ko and ga o bua le bone ba go bolelela gore rona re se re leng sone ka ntata ya vision ya go Kgosi Mangop. Ne ke dira puisano maloba fa ko SAFM ke interviewa ke mme Betha Charuma. Le ene one of the things he told me gore nna ke motho o tswang ko Radio Bob ke rupisitswe ko and ba bantsi ke fa se ka ifela ka ba le mmalo gore go bontsha contribution e leng gore Bophutha tsona e dirile mo industry ya broadcasting ya rona, not just ya botaki in terms of music and acting, the film industry, theater and so forth. Ha o lebella mo o ka ya mo state theater mo o tlo go kry-a batho ba ba tshwereng state theater sele le ba leng gore ba kwala didrama tse di diragadiwang o tlo go kry-a le gore ba na le o ka tracer history ya bona to mabatho ko Mabane. It's very interesting gore re o agile dikolo o agile airport which was at the time the gateway. It was known as the gateway to Africa. Gore batho ga o batla gore o ye Africa no tshwantse no tsena fa ko Jansmart o ya abo ya Mahikeng, universities, stadiums, the best studios that even Michael Jackson has recorded in. To this day, that studio is world class. To this day, gore di radio tse di dirisiwang, di station tse di dirisiwang ko Mahikeng, they were made in such a way that ke analog le digital ka nako eo. It's very fascinating how visionary he was. So ya ka nne re bua gore go siame go ne go le gontle di stadium di le teng di kolo di le teng, but there's always, I guess it happens in every government, an element of go na le corruption. Sengwe se e leng gore bontsi jwa nako barati le balatedi ba ga Rre Mangope ga ba batle go se admit. A bo se tsenya mo bukeng a bonna brave enough go kwala ka sone mo bukeng gore no motho go kilo gate ke Karl Mamovich. What is his story? It's interesting you mention gore batho ba batle bontlhabongwe ba stories ga Rre Mangope bo phasaladiwa. Go na le motlhotlhi mongwe wa dikgang o kileng ya a bodiwa gore bobega dikgang ke eng sentle a ba o tlhalosa yana. Bobega dikgang ke go phasaladiwa ga tshedimosetso e leng gore go na le mongwe go le gongwe o sa batleng e phasaladiwa. Anything else is PR. Anything else is PR. So ga ke boela ko potso ya gagwe Shabtai Kalmanovich e ne le monna mongwe wa mosweu o tswang ko Europa o kile a feta le mo bo Israel jalo le jalo, mme ne le setlhodi kgotsa spy e le double agent a direla botlhodi ba Israel le ba Russia. KGB. A ba siya ko after go findiwa out gore ke double agent. A siela mo Africa mo. Fa o bala ka history ya o tla kry le gore o na a amega le mo di Blood Diamonds ko Sierra Leone jalo le jalo, mme a feleletsa le mo Africa Borwa mo. O ne a operator kgwebo ya gagwe ya construction mo Sandton, or dikantoro tsa gagwe di le mo Sandton. A rana company ya construction e ne bidiwa Liat.
Liat e le leina la leitibolo la gago. So ka dingwaga tsa bo 1980 e be e le gore go simolola botsalano magareng ga gagwe le Kgosi Mangop. Botsalano bo fa nka go direla sekai sa sejwalejwale gore o kgone go gore ke tlhaloganye sentle. O ka bo tshwantsha le botsalano ba ga Re Jacob Zuma le di-Guptas gore ke bo rakgwebo ba ba nang le influence mo radipolotiki e leng gore o matlametlo. And then ba dirisa influence ya bone mo radipolotiking go tlisa business opportunities ko go bone gore ba kgone go tswelela pele. That's exactly what Shabtai Kalmanovich was doing. Ditirelo tse dintsi tsa ko Bophuthatswana, like go agiwa ga di-mall le di-housing developments le di-stadium jalo jalo. Go sa tenderiwe le that plant ya poultry. O itse ko Mafikeng ga o nna ko unit 1 le mo Montshiwa ga go nna maitsiboa go na le monkgo o tlang o tsawa ke phefo o tswa site ele ya industrial. Go na le a chicken plant ko. That plant ga ya go le yone Kalmanovich na le involved mo gone, mara o ne a sa dire mmereko. O ne a wina contract a ba subcontractor to bo Stocks bo Clinica bo banyanenyana a ba tsa di-million di le mmalwa a re ke management fees. And then go na le ditatofatso tsa gore Kgosi Mangope o na kry-a sengwe mo go lefukanyana. So ke nngwe ya dilo tse e leng gore di feleleditse di bakile go sa iketlang ko Mahikeng. Jaaka o feleletse bona ka 1988 go nna le Menolo e ne e tlisiwa ke influence ya ga Re Kalmanovich mo pusong ya Bophuthatswana. E rile go nna le dikgang tse e leng gore o ka re negative media coverage around it. E ba tswa a go nna moemedi wa puso ya Bophuthatswana ko Israel ka gore Kgosi Mangope o ne a batla gore Bophuthatswana e recognize as an independent state internationally, because up to that point it was only South Africa le Transkei le Venda le Ciskei tse ne di recognize le Botswana wa Botswana tota na sa Bophuthatswana gore ke naga e ikemetseng. So Date Shabtai ba feleletsa ile go emela Bophuthatswana ko Israel le gona ko go na le dikgang tse di seng monate. Re o ne na le letshwenyo re go fitlha ba feleletsa a kgaogana le puso ya Bophuthatswana. Mme mo goreng kana o kgaogane le one pele ga ka bolaiwa kgotsa morago? O kgaogane le one pele ga ka bolaiwa. O bolailwe morago fela yana ka 2009 November 2009 ko Russia, because o na santse le involved mo bogwenegweneng. Ba dirise lereo la the criminal underworld. He was involved in the criminal underworld in Moscow. And then he was killed in a drive-by shooting. Mo ileng gore sepodisa ko se belaela gore it was a hit from a rival group. Mo goreng ke ate botshelo kana ba ga ntse o tshela o ithuta o tla itse gore o tshela ka tšhaka o swa ka tšhaka. It is very interesting ka ntlha ya gore ke a ke setse ke kaile gore bontsi jwa rona jwa batho re tshaba go bua ka letlhakore le, mme letlhakore le e le lone le e leng gore le teng la tshela. Le ga e le gore a kile Re Mangope a ikgatolosa, a be le government ya South Africa ka nako eo ya be ikgatolosa, no dio tse di buang tse ga ra di utlwa mare ga re lo utlwe ebile ga re batle go nna le kamano le tsone. Then a be e nna gore mosweu mongwe o re mo itseng o e leng gore nana le madi a le mantsi ga nna ke tla ke gola e le ba mmitsa gore ke tycoon.
Rre Saul Kestner o ka Rre Mangope ne le motho le makgowa. No, Rre Saul Kestner ke mongwe wa batho ba e leng gore ba dirile thata le Rre Mangope. Go sa le gale re buile ka di-hotel tse e leng gore di ne di agiwa ko Mahikeng, nngwe ya tsone e santse ikemetse le ga e le gore e shwele malobanyana fa. Re bua ka bo Mabatho Tusk ka nako ne go na le nngwe mo mmileng o fitlhelang di-office tsa masepala mo teng. Ke lebala gore e ne e bidiwa eng. And then mara go itswe thata Morulatsane ko Mabopane le Carousel mo Hammanskraal le Sun City ko Rustenburg. Ke di-hotel tse e leng gore di ne le casino tse e leng gore di tlisitswe ke Rre Saul Kestner tirisano mmogo ya gagwe le puso ya Bophuthatswana. Ga ke ne ke batlisisa gore ba ne ba dira jang mmogo ka fitlhelela bopaki ba gore go na le bogwenegwene fela fa o lebelela ko dinageng tse dingwe ko Transkei jalo le jalo o fitlhela e le gore go na le ditatofatso tseo tsa gore o ne a file Mme Stella Sigcau kickback gore ba kgone go mo fa license gore a dire kgwebo ya mofuta o. o itse motho ga itsewe senaga, mme ke tsone dilo tse di mphitlhisang mo a re the first coup, first menolopuso, mme tota e eteletswe pele ke batho ba le babedi, Rre Phiri le Rre Malebana Metsing. Ga o bua ka coup o gopotsa sengwe se sengwe go se Mangope ke mongwe wa boradipolotiki ba e leng gore ba di bone mo bophelong ba ba ga o lebelela ka ngwaga ka bo 1974 go na le lekoko la sepolotiki le bidiwa Bophuthatswana National Party. E ne e le moeteledipele wa lekoko leo, and then e rile a santse a ile a etetse ko mafatsheng a mangwe ka merero ya puso be ba sala ba mologela le mena a tsamaile ga a boa ko be ba mora ba re mme ga re tlile re batla wena re batla go etelela pele e ba a tswa mo boeteledipele ba lekoko leo a ikemela fo thoko a forma le bidiwang Bophuthatswana Democratic Party e leng gore ke lone le feletse le eteletse pele Bophuthatswana ka 1977. So o bua ka menolopuso ya 1988 e ne e le ya bobedi eo le dijara tse di latela 1994 a ba menola mo puso ga re santse re ke yone ya bofelo ka bo 2010 o menola mo baeteledipeleng ba UCDP lekoko la gage la le simolotseng la le itlhametseng, so o fitile mo dilong tseo fela ka 88 mathata a bakilweng ke go tlhagelela ga Kalmanovich ga mmogo le go ipelaetsa ga bontlhabongwe ba sesole sa Bophuthatswana gore ntlha e kare o retelelwa pele ke basweu because ne go na le basweu ba masole ba ba tswang ba nne ba tswa ko South Africa gore ba tle go thusa go establisha military wa Bophuthatswana e ne le bona ba ba fiwang maemo a go godimo, so ne go na le go sa itumelang mo di-rankeng tsa sesole, and then go na le element ya gore dikgosi dingwe tse di rileng jaaka kgosi ya Bafokeng ko Rustenburg ne a sa itumelela, ne a sa batle go tsaya karolo mo dipolotiking tsa Bophuthatswana a re Bophuthatswana ke selo se se tlhodilweng ke puso ya apartheid. So se ne se bakile go tlhama magareng ga ene ntate Kgosi Molotlegi le Kgosi Mangope. So ga o lebelela ntate Phiri le ntate Malebane Metsing ba tswa ko Rustenburg go ntate Kgosi Molotlegi. So ntate Malebane Metsing ga nne ke bua le ene may his soul rest in peace, o ntheile a re o ne a rometswe ke Kgosi Molotlegi tsamaya o ye go
we go participate more this arrangement. The idea go we are going to cause it to o itla ka fa teng and then e ba kopana le ntate Phiri ntate Timothy Phiri o ne a le mo sesoleng so ntate Timothy Phiri as lesole ke ene o planang ku gore ra go tsaya dibetsa ku ka ra go bereka le bomang ra go tlhasela ka nako mang jalo le jalo ntate Malebane Metsing ene ke o leng gore o tlo go tsaya marapo a Kgosi Mangopeng a fetsa go menolwa mo goreng impola fa o e tlhalosa sentle gore ene gongwe gantsi gore rua jalo a ba bolelela nna ba gaetsho le mpele nkgakalanyana le seke la ntsenya thata mo teng mme gone ga re ka menola ke ko pele mme wena ene le re dira ba bua re Phiri a re mona nna ke a ema nna so ke ka mokgwa ba ne ba e planile ka teng le gore e ne influence ya keng that motho ka re insurgency e teletse pele ke ga ke rate gore ke sesole sa mofuta tsone because e ne le maleta motse it was like military police ba ne ba kata state installations like the border the residence ya bo di minister yalo jalo le jalo so ke bone ba feletse ba menetse Kgosi Mangopeng fela ka ntata ya gore o ne a na le kgolagano e tileng le puso ya apartheid ba kgonne go mo rescue ba mmusetsa mo setulong after about 15 or so hours mo le gore ne a tshwerwe ba mmeile ko di suiting tsa stadium se le sa Mmabatho ebe ke rata ka mokgwa o setupang mo dikateng mo e reng e rile ke bala e be e ka re nne ke le ko ga o tlhalosa gore kana ba mo tshwere jalo ga ba mo tshwara ka mokgwa ba mo tshwereng ka teng ba mo fitlhetsa a robetse ga a robetse ba moraba ke ga o ka wa lebelela le botale a re ga e le gore borra le tshwantse le mpolayeng go siame mpolayeng mme go saena ke a gana ba tlile ka setlankana e le resignation letter ba e draftile gore a e sign ba e kwadile e kwadile ke ene ba mo supa ka dithunya ba re ga o sa sign selo se re tlo go thuntsa o re tlo go tshela ka lokwane le be re go fisa so a ba gana latola re nka mpane ka swabane ga ke sign se so this gore ha ke tla go bala buka eo buka ya Gare Mangope live ka be ke re so se ka nna movie mos go fa re ka tswa movie fela o popota e leng gore le di Grammy re ka di win or ga di Oscar re ka di wina mos ke re ga re ntse re le that's where I now started realizing how of a religious man Re Mangope was. On the eve of his burial in 2018, ke ile ko Motswedi ke nako ke ntse ke finalize a manuscript wa so ne ke ile ko feditse matsatsinyana ke observer fela re go iragala. One of the things that happened gore ga tla o ne ba maile mo pegile mo truckeng ya mollo ya stima mollo tse di phakang for mabeda gafa le ke se la go ne ba lebeile mo so as the truck was driving into the yard se fela se nne se opelwa ke Modimo wa boikanyo be se nkgopotsa ga ba mo tshwere ko stadium ka 1988 a katile ke masole ba mo supile ka dithunya a ba kopa ba ne ba tshwere le ene gore a ko re rapeleng bare a sa rapelle ena gore ba mo release a re ke batla go rapella bana ba baka ba ba ntsupile bana ba baka ba ba ntsupileng ka ditu ka gore ne le rre a thubega ka se fela seo sa Modimo wa boikanyo and then ke buisane le batho ba ne ba na le ene mo ba ne ba tshwere le ene masole le some of the ministers
ke bone ba ne ba ntse tlhela gore what was happening ka mogare gore irile a fetsa go ba rapella ke ga e ka re ba itshola masole a nne ba mosupile ka dithunya mo ba bua ka mantswe a teteselang ba re no rona we are just following others rona ga tse rona and then that scene e be ira gore go nne le bokwanyana mo go bone, and then one of his fellow captives ba kgona go phamola sethunya mo go mongwe e be go nna le tlhakatlhaka ba siela ko ntle be ba itswalela ka mogare e be ba feletsa ba kgona go founela embassy ya Africa Borwa gore ba itsise gore go diragalang mo. It's very interesting. Abudoba kgang ya rona e telele kgang ye ke e batlang part 2 ke a go e emisa fa mme ke rotloetse mobogedi gore a ye go batla buka e teng buka e teng ko Exclusive Books gore ga tla go nna le rona re bua a ba itse gore re bua ka eng ebile we are on par ka gore ra go bua jaanong ka pheleletso le bokhutlo jwa bophuthatswana ka mokgwa o kwa dileng ka teng le ko Pick n Pay ko Zerust wa e fitlhella gonne go reacha tumalano le botsamaisi ba lebenke ile gore e nne gaufi ka ntata gore ke lemogile gore ko re tswang teng o Sefatlhane ko Mahikeng jalo ga rena mabenkele a dibuka re tlhoka mabenkele a dibuka ke ipotsa gore seo sa reng ka rona re le batho ba tswa akere mme ke itumetse thata part 2 is on its way nna ke atle ke re ka tlwaelo ke re ga ke laela ke lela ke kgosimang ke atle ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho o nne le pelo e tshweu fa o le motho gonne pelo e tshweu pelo e ntle ke yone e tletseng bo modimo ga o itse gore motho o fothoko ga gago o tlhoka pelo eo go le go kana kang o mo ene o mo neele modimo gore o nne o ntse o itse gore modimo ke lerato ke modimo re tla kopana gape ka part 2 le Abuti Oupa re tla go feleletsa puisano ya rona re a leboga go leboga nna right ke lebogile thata